uz takmičarske uspehe ženskog košarkaškog kluba Tamiš u sezoni 2016-17 potrebno je istaći da, iako nije bio prioritet na rezultatima, možemo da se pohvalimo da su dve devojčice našeg kluba pozvane na razvojno-trenažni centar koji se ove godine održao u Karatašu. Pored toga, bitno je istaći da ženski košarkaški klub već treću godinu ima kontinuitet u pozivanju najtalentovanijih devojčica od strane Košarkaškog saveza Srbije na reprezentativne pripreme. Devojčice koje su ove godine predstavljali Košarkaški klub Tamiš bile su Marija Mitrović, koja je rođena 2004. godine, i Marina Davinić, koja je rođena 2002. godine i koja je već treću godinu predstavljala naš klub na reprezentativnim pripremama i u sistemu je Košarkaškog saveza Srbije. Takođe, treba napomenuti da je Marija ove godine bila pozvana među 24 najtalentovanije devojčice u našoj zemlji, dok je Marina bila među 12 devojčica. Uz to, tokom sezone Marija je igrala za pionirsku i za kadetsku ekipu, što smo želeli da apostrofiramo iz prostog razloga da možemo mlađe devojčice da forsiramo da igraju i za stariju kategoriju. Tako smo isto činili i sa Marinom Davinić, koja je igrala i za kadetsku i za juniorsku selekciju i beležila je solidne brojke, u prosjeku oko 30 poena po utakmici. Najbitnije je da kažemo da naš klub ne stavlja prioritet na rezultatima, nego na razvitku mlađih kategorija, i tako ćemo da nastavimo da radimo i u narednom periodu kako bi se devojčice u Pančevu bavile uspešno košarkom i ako je ikako moguće baviti na profesionalnom nivou. Takođe, talentovanih devojčica za bavljanje košarkom u Pančevu ima. To se pogotovo odnosi na naš klub koji u svom sistemu ima trenutno oko 60 devojčica koje se bave košarkom. Uz Marinu i Mariju potrebno je istaći da naš klub već nekoliko godina ima i starije devojke. Jedna od takvih devojaka je sigurno Zorana Radić, koja je 99. godište i prošla je sve mlađe kategorije Košarkaškog kluba Tamiš. Takođe, ove sezone su na pripreme Košarkaškog saveza Vojvodine pozivani i Staša Arsenović, koja je 2003. godište, Vladana Kalinić, koja je 2004. godište, kao i Kristina Avdalović, koja je 2003. godište, i u narednom periodu želili bismo da nastavimo da naš klub napreduje što se tiče rada mlađe kategorije, da se približi vodećim klubovima kako u Vojvodini, tako i u zemlji. Takođe, ovom prilikom bih želeo da pozovem da se što više devojčica bave košarkom, jer osim rezultatskih uspeha, Marina i Marija, kao i ostale devojčice, predstavljaju oličenje našeg grada koji je postao prepoznatljiv u Košarkaškom savezu Vojvodine i Košarkaškom savezu Srbije. Naše devojčice mogu da se upišu da treniraju košarku već od avgusta preko na primjer, Facebook stranice Košarkaški klub Tamiš ili Ženski košarkaški klub Tamiš, ili da se jave trenerima Darinki Ivanović ili meni. Košarkaški klub, to su Ženski košarkaški klub Tamiš, u sezoni 2016-17 takmičio se u 3 kategorije, 3 mlađe kategorije, to su juniorke, kadetkinje i pionirke. Za razliku od prethodne sezone kada smo imali kategoriju manje, klub je donekle imao i dobar uspeh. Naše juniorke bile su 4. u svojoj ligi, Vojvođanskoj ligi. Kadetkinje takođe 4. gde smo imali malih poteškoća, ali naravno sve smo to prebrodili. I pionirke koje su bile 7. u Vojvodini, ali su imali prvo kvalifikacije za tu kvalitetnu Vojvođansku ligu, gde smo osvojili prvo mesto u ligi Južnog Banata. I posle toga smo se plasirali u grupu sa kvalitetnim ekipama, kao što su, na primjer, Titel, koji je prvak države u pionirkama. Zatim, bilo je tu i Čelarevo, bio je i Vrbas,
To su sve devojčice koje naravno takmiče i sa starijima, tako da to ne umanjuje njihov uspeh, biti u grupi i odigrati 2 kvalitetne utakmice sa republičkim prvakom. Samo je veliki podstrek za tu decu da nastave se takmiče. Ono što je neki plan za narednu sezonu jeste da ćemo sigurno igrati u kadetskoj i pionirskom uzrastu, a za dalje ćemo još vidjeti, naravno tu smo ja i kolega da o tome još sa čelnicima kluba porazgovaramo i da se dogovorimo.